Tuisonga na mbeni kana nake gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandetini wako suwa nene nzeve ya kana sikalo siake na enendi ma Masaku siya public participation ni siya uteti. Haiweta kana amwema atongo imaina kelelo cha kumwedukisia kana kumedukisia mavatama mwenendi na medhitwe mayenda iveta sikalone ivi kumano nake gavana wa Vinya aweta kana utalomunini wa amemba mambunge ya kaunti ya Masaku alama veke kudiwa mayivetangana nake na kilungu cha miongo kenda na itano yoluaya na cha amemba ani maende kuthiwa maimu kwa tambau na wenu kuthiwa aithukuma enende tuikwatiani na kebo ni motesia aimini sikalo siake na enende ndino wa kilombuge chaka ngundo kaundi ya Masaku wa Vinyandeti awetakana kilo chake tiku kuna uteti watene indi sikalo ilo withito ito isinise uteti ya mwenende indi umachose takiwanza cha uteti na kuendea na ikanise ndeto se uteti na kindu kiki tukweka si kindu cha siasa. Nika kwatania tuyukita bao kuna siasa. Tuenda siasa tiki abaya soko tika nena. Tiyo ila tuendo nena nya na mwenende sindu ila serious. Tita mikutano teno tika kalandi tika kata tika nena. Kwau nienda kwa siasa. Kitu kweka tiki siasa be uyola wa governor na be uyola wa MCA utahu wa imatula mutela methito maikila sikalo siake tamate kwelwa kilelo cha utethia mwenendi amekwenda mwenendi usoni methito mailika sikaloni ila sitwa iwe mavindani asu na maybe yangi ni kulea kuelewa nichomu kuga na ilonza nitakwatiania ni kulea kuelewa alama ya kuelewa taya they know it is my neka mkutano hivi ngoko mbili ya wao mundu nekia mkutano atego lakini andu maizukuma mwe etuma maisha mendo mechao mera isi gavana wa Vinya iwetakana kilungu kinene cha MCA mambunge ya kaunti ya Masaku mengale koni yake indi alama ende na kuleluka maisa uvosa musa kwa kwithwa matenda Vinya kana wa kuthingiria kaunti ya Masaku ona kinene kiu mwikewe takingi mwangweli atatu wana nenacho alangi they are good onye newa moyo mundu over 80% or 95% what 95% ya mu nena kwa mansie makwa aingina nini muno na nini labe kila andu neukia na dhukuma na monesa na mabundisia wea onaibila iswingi maketia alame thito mimuvengi sandini wa dhukumi wake awetakana kilochoni kune watenda kanda kandalazi siya kaundi ya Masaku haimenda mavikia na kuhusia kena mavikia na ukwata mwanya indiko vetaka uwa kukitea mawea onde makaundi ya Masaku dino mwingine chao nitenda ni matenda ni mawea suna kitiata masietie chuanu Masaku apply tisawa uloko sindeke hata na maisisha waikendela conflict of interest nitapatiania kwa usiasa mbinge siendo mbinge iteva mbaitu ekaini mutabenye dina taimisu Yendina Masasu Wavinya iwetangi nandusu yake siya kiureti siedhitu ivingi sa utongoi wake kuidhwa ena kelo cha uthukuma mwenende wa kaundi ya Masaku ni kilama kiani mwenende ithukumwa wa thukumu nondo wa medhitu madhikwatia nilika na njiti ya kinula na mwiya ndoa mekia nosa kinula ki wala mbukuma wakiongeweka uko nilika na jibu tabi na nisome ndao ndila chao na akenda ime chao ngai 5.2 billion kama Masaku kumaka ngundo kaundi ya Masaku nyani tawaboni mutisia welcome